Koutruk Yaona state Asigi Mapham Kayada Chathakhiba drone attack ki case in National Investigation Agency NI na Paikhre. News reports singi matungina NI na drone bombing ki case Paikhre na case Asigi mari lena ba se sang singa masung khudam sangdam punamak sinarakna ba Manipur Police Department hajarakre. State lengana case Asigi matang da tijinduna drone bombing ki thogdokta khulai fiber singi khud yawbra haina ningthina khangdona ba honari ba siga iroina NI na case asi Paikhre ne hairi. Makata na mari lena ba documents sing case diary amasung Sis Taukiba Polam Sing Pikalaknaba, Marilenaba, Logi Section Singi, Makada Manipur Police Department Yathang Pinaba, NINA Makogi Special Court Application Masupal Taukray. Panbayay, Stedasigi Irangasida, Tasiga Kipatanga, the Imphal West District Manungsan Lamsang Police Station Konba Koutrukta, Kulai Pivas in a drone attack Satartuna, Maunahama, Hat Kipakalina, Maki Masanapina as open Nang Kibagi Todok Lake Krabani. Loina Makatana Security Force na Lokotpa, Tavakta Kangpupi District Manungsan Ba, Karam Wi-Fi the gate, drone Masupagat Kibalay Krabani.